Zdravo, moje ime je Baja, pozdrav sa Uvca. Svi težimo tome da budemo u miru sa sobom i kada smo u miru sa sobom, u miru smo i sa svima drugima. Ali šta kada nije tako? Šta kada naiđe neki talas? Kada imamo osjećaj da možda želimo da iskočimo iz svoje kože? Evo jedne jednostavne tehnike disanja koje će vam pomoći da se brzo i lako oslobodite tenzija iz vašeg tela. Zauzmite udoban stojeći položaj i poravnajte leđa. Radit ćemo tehniku dvostrukog daha. Počinjemo najpre sa dvostrukim izdahom na usta i nos i uvlačenjem stomaka. Zatim ide dvostruki udah, širim stomak, dakle prvo punim stomak vazduhom, zatim pluća. Zatim ću da stegnem pesnice, da zadržim dah, da napnem ceo gornji deo tela i zatim ću ponovo sa dvostrukim izdahom da otpustim, odnosno da izdahnem na otvorena usta. Najpre ću vam pokazati kako to izgleda, pa radimo zajedno. Ide najpre dvostruki izdah na usta i uvlačenje stomaka. Zatim ide udah, širim najpre stomak, punim stomak vazduhom, zatim pluća, stegnem pesnice, snažno napnem ceo gornji deo tela i zatim ide dvostruki izdah i uvlačenje stomaka. Radit ćemo sada zajedno malo bržim ritmom. Idemo dvostruki izdah na usta, uvlačenje stomaka, udah na nos, stegnemo pesnice, napnemo gornji deo tela, dvostruki oslobađajući izdah, opuštamo mišićne tenzije, pa ide dvostruki udah na nos, stegnem pesnice, napnem telo, dvostruki izdah, otpuštam, dvostruki udah na nos, stegnem, napnem telo, zadržim dah i dvostruki izdah na usta. Ostanite zatvorenih očiju, osetite efekat vežbe. Sada smo se potpuno oslobodili mišićnih tenzija u telu. Ovu vežbu disanja možete ponoviti koliko god puta vam prija. Hvala na pažnji, sutra u istom terminu vežbamo i dišemo zajedno.